Dienaan lamunan menteng rasa kalah Sumpik Bapak petugas di Kauan. Silakan Ewi kok tadi ada belum Haji. Indra ayah mama ukur lamunan ngawakun masa endah saliwatan harapan no bakal datang ngarep sempit kepada Susana terutama di pencatat kantor agama Kecamatan Dewi Gawang Bapak Haji Ayu Setriat Nais Ake Sedang Wijang Zumbi sekarang jajaran lamunan menteng rasa katingan
tenang aku cinta kembang Tresna saurna tawis kaheman cantik saksi ketir asih orang duaan ngahanjakan panutan hukum lamunan Gawat mangasa indah sa mata harapan harapan ubah pada